Kardom, kat news sabitung pen nonang keleji brainy five pen di pioneer cap anian. Indeng koira troxy hawar Karbi sunim sorongaji lapen Durga Puja. Surya Kardom lapen hirjume nampa jeriglo. Kat news kelang arat doan aphan lapen jutang kaching hon arat doan aphanta. Kardom. Indeng koira troxy hawar Karbi sunim sorong aje hambren along sonthom ke prakithom kachipate patoponji. Panjuri kachari arong along phangkudong alam ki along kisungi podun ahema soratum apan APHLC dilong atum kahumri dam. Amri constituency Ulukunchi branch post office ahem kave. Kardom Karbi prime time long penili junaliti mungpi non birtang ton pen arjuik tha. Socheng constituency Hamren constituency ajahak lapen Amreng constituency ajahak pangrumpet pen cases unit inquiry nerkep kaching room Hamren hawar amai pen ingdeng koira troxy hawar Karbi simso rong aje along katoka be sonthom ke prakithom an kachipati ason amung padoponji pusi Sar Mohan Singh terang mai pu cases Hamren zonal committee pen ajok pachini. Lapuan ason amung kachipati along ta mesen lapen ahok pet pen kang saidun pamit hekjia pan preni phai pli ani bang thom kep prung sai bang pumati jasa tumapan ingdeng hini apong kachithan kachiparia jamek patupon. Rongaje isek thangna akisung lapen kebeng kepan kavite jia phat stami asitin kachipati along stami koson pen sikang saidun nang jia puthak arondo antami abe kirui paduponthu kato kabe son thom ke prakithom kachipati along ansitami lakang waitang lapen seki kachipitang bang thom ke abang pubang pia tumpensi krung sai arpu aning arong pen deng dunsi ingdeng koira troxy hawar Karbi sonim so rong aje hamren rongbong ronghang patuak lamalong mesen pen kapachun ponje phan chisik chedang potang lopusi krung sai atum pen than pachini Nilimen Giran Tisu Hamren Municipal Board Chairman Penggedak Indeng Kor Troxy Zonal Karbi Festival Reception Committee President Lailo Hilitum Aningkan Wangason Zonal Festival Kai Bipon Bom Lasolong non bangkai Reception Committee pen kopi si gesik pon gedang pon ima laso gesik pon gedang pon an bangkai nilitum ke tang tang teng si dolo Atema pendel stage pen ke cenglok ang sitin sitame nilitum bangkai ke tang tang teng si dolo lapen ke dam tangan ni kana son hak haksi non ke wangjita mesen pen chun pon popusi ning thepon Hamre nong supi pen kat news channel pirang ke kundor kropen nang kilo berda Panjuri kachari arong along preni phai pliani anikang sampor phai kithom apor malom APHLC song atum pen kidam tang phangkudong alam ki along kisung ki phodun ahema soratum aphan sang dali ke rondama birta phirang ke James Milik pen birta nang pale APHLC ame phujai kathar pen japonsi APHLC adilung atum panjuri kachari arong an dampen phangkudong alam ki along kisung ki phodun abang phuatum aphan chitong dampen alang li rideng pen sang dali rondam labang so kisung ki phodun atum piniani antami mekri meklang pensi dunang bomlang Karbi anglong ratchari atum pen chenglok prekjam hamphanga song atum penta alang lituma kisung phodet pen piniani anta ningkan isian chiklo jon thom pleng etami maduta humri dampen bidisuri ki pidunatum kavidera jok ahema soratum hidilong le chilong chainong chipadoi nanglap apida piniani anta lahaya kisung pen thangnat ki jokji abirta avidet pusi APHLC ame pujai kathara thingno kisung ki pho hema soratum chethandun rinti এসময়ত যোৱা বছৰত
যে এই কাংঠিলাংছই এই লিঞ্চিং কেছৰ আগত সেই দিনালৈকে যে খোপা ধৰা বহুত আছিল বুলি গাঁৱে গাঁৱে ফুৰিছে বুলি সেইকাৰণে আমাৰ মাত্ৰ এইটো গাঁৱৰ মানুহ নহয় সকলো গাঁৱৰ মানুহসকলো গাৰ্ড কৰিছিল গাঁৱটো গাৰ্ড নিজৰ গাঁৱটো গাৰ্ড কৰিছিল ভিডিপি অফিচিয়েলি নহ'লেও ভিডিপি পাৰ্টি নিচিনা কৰি পেলাই গাৰ্ড কৰিছিল সেই সময়ত ঘটনা হৈ গ'ল আমাৰ এই যিটো হৈছিল সেইটো অসমীয়া বুলি পেলাই মাৰা নাই কিন্তু হোপা ধৰা বুলিহে মাৰিছে যিজনে মাৰিছে সেই হোপা ধৰা বুলিহে মাৰিছে আমি নাজানো কোনে মাৰিছিল কিন্তু হোপা ধৰা বুলিহে মাৰিছিল কাৰণ টিভি আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াই পুৰা দেখুৱাইছিল যে হোপা ধৰা বহুত আছিল বুলি বেলতলাতটো এজন হোপা ধৰা মাৰা বুলি পেলাই ধৰা বুলি পেলাই টিভিত দেখুৱাইছিল মই নিজে দেখিছিলোঁ সেই সময়ত এতিয়া তেওঁলোকক নিৰ্দোষীসকলক আমি নিৰ্দোষী বুলি এতিয়ালৈকে কৈছোঁ এতিয়া জাজসকলে যেতিয়া বিচাৰ কৰিব যি কোনে নিৰ্দোষী হয় কোনে গিল্টি হয় সেইটো পিছত হ'ব কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে জানো যে এখেতসকলে নিৰ্দোষী হয় এই নিৰ্দোষীসকলক এতিয়া এৰেষ্ট কৰি পেলাই এতিয়ালৈকে 1 বছৰ 4 মাহ হৈছে বেলো দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকৰ এডভোকেট ডিফেন্স লয়াৰসকলকো এৰেষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছিলে তাৰমানে তেওঁলোকক ডিফেন্ড কৰিব নালাগে তেওঁলোকক ফাঁচি দিব লাগে এনেকা বুলি ডিমাণ্ড আৰু দাবী কৰিছিল এটা চক্ৰয়ে সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ এখেতসকলৰ দুখ কষ্টটো দেখিছোঁ আজি সেইকাৰণে চাউল যিমান পাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে খেতিও কৰিব নোৱাৰিলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কুল কলেজতো যাব নোৱাৰিলে আৰু নিজৰ খেতি কৰিব নোৱাৰি খাবলৈ একো নাই তেওঁলোকৰ মাটিটো বন্ধক দিছে বিক্ৰী কৰিছে গৰু ছাগলী সব বিক্ৰী কৰা হ'ল নিজৰ কাপোৰ এই মাত্ৰ আমাক কৈছিল নিজৰ কাপোৰো তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে Nasi Karbi ang ratcharia tumpen ta unan pen nang rap dun pen hemkang sam ki janga tumapan nang pajok dun serak nang jiputa ahemasor tumpen chuning ripon West Karbi Anglong Amri constituency ki parlo Ulukonchi branch post office ke asahem ave Labangso post asahem ke block development office ahem ban along sikido Labangso post office pen ajok aningkan wangta calling letter kelong der abirta card news asahem along non het jong pherang kelong birta nang pale Amri constituency Ulukonchi pen Halloween adim jagirut along pen government pen kalisita private pen kido mate letter penang pada akaprek abirta lobosita me jagirut along nithom pri apiansi Ulukonchi pen postman ingthum dam nangji Ulukonchi branch office along ledet sita nipli pho an apor nc pale dam longji athe ke postman abang phu innovate amat kilometer pocket to se angkang pacetang nangko sonsi chinthong a constituency ki parlo pinang an arong ke labangso postman innovate si parlo ponlo lapen labangso branch post office along chiklojon thom an dolo postmaster kave birta chala kelong jiapan pinang an turelo post pen money order lapen akaprek asayan ta postman innovate si claim pon nanglo tangte lapuson adang ki thepen ki parlo plote post office ahem pc pinchong nang ji aporlo pusi chirok tok adat atumpe ningjirinti kidam tangani jokta mobile diwa arong arisomar Indian Navy pen isi calling letter nang lelo alang ri jongjung ke denglong lake last date aphi ni thom ke pleng ansi alangli dengpon longlo lason thak si forest department benta letter nang kilotang nikoan aphilo ne mate kapadusia ni jodet aphian si chilong pon puta birta long lake ningduk meme alamlo jongsi labang so calling letter niliphan kalisita nang liphan si nang kilo pulote ko an ningduk jini matha ikha nang li sopo kalisita nang li sopia calling letter pulote nang li copy mathaji labang so postal service ke do kawe atumta ke nang sotlo lason si kisung ke kumat lonang ke pajok pidun po arleng ke mate ratcharia tum kopil apochi dokliplo nilitum kumat apansi chiki labang so sai pachun thekpo laan ningkan pen non pu anta lason si dambomlo Karbi Anglong autonomous council kacharia tum prabjin pen labang so kisung nang pajok pek nangji non malom so porphan birta muington peksena 19 soninkan
dua tung Durga Puja kan yang norat itu atau an atau macamnya nihin kan Ma Durga hijumi ki hanti lo lapen je kan yang long itu norat tung rendok ring ni itu long ye kan lapen je mang itu niau itu han methan jung kereng ji aso methan kacar dia warsai alam jate hijumi Ma Durga hijumi piye pani la kan chodong ila lapin ke Karbi long bisoi jang tu orenga warsai kilong dia permata me ni Ma Durga pan ni jumi johan lapin Karbi long ajit ning kui pen kacesong pen brek pen ceklo border isu pen ceklo kape sayang dengan kami Ma Durga akhir dunia pinjamkan ini alam han juning dila lapen ke mahai sayang dengan kami ke junjiekan Ma Durga akhir dunia pinjam fokus ini alam han jung dula lapen Karbi norat doan non Karbi youth festival Katalon non along tin junel along cepati abang kita kandame ilihin kan alang tengok hal istuel akardom jutang kacing hon alat kedoan lunkan kacing hon dari sojang penceng lok sakti lunsepi duhui di ucepi atum hanta nihin kan jumlah yang itu kenalan tumpan uruan coba jero lapen ke litum Karbi tum tame je joglim kuisiang tek jutang jubaten tame litum Karbi norat jeroan radhan pacin yang waidak larsapen pacin yang je tumta Karbi tumta hai kang tim lagi si jutang jubat benda itu radhan pacini lor kan pacini pon bomlok kasih minin benda tu kalau tak putar Durga Puja lah ke Junel Festival Katalon dengan abang pulang ke kemudian kami mengeklong pen suri atau dompa itu apa yang nomor Bahinda Bukul Jati di Jonogosti mau kalau Ma Durga bisa junal jate ebar Durga Puja ukhanti re Bukul Jati Jonogosti ekeloge Ma Durga hirbar আমার কার্বি আংলং যাতে শান্তি বজাই রাখে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি একেলগে বসবাস কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ শান্তি বজাই ৰাখিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নতি কৰিব লাগিব কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব আমাৰ মাটি আমাৰ ভেটি যাতে কোনো দখল কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই মা দুৰ্গাৰ ওচৰলৈ আশীৰ্বাদ খুজিছোঁ যাতে তেখেতে সেই আশীৰ্বাদবিলাক দিয়ে আৰু লগতে আমি বহু দিনৰ পৰা আমি অটোনমাসস্থিত চাৰিকাহী ৰাজ্য আমি দাবী কৰি আহিছোঁ ভাৰতৰ সংবিধান এই সংবিধানটো যাতে মা দুৰ্গা আশীৰ্বাদ দি এই সমস্যাটো যাতে সমাধান কৰে তাৰ কাৰণে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু কাৰ্বি জুনিয়ৰ ফেষ্টিভেলত দুৰ্গা পূজাৰ লগতে কাৰ্বি জুনিয়ৰ ফেষ্টিভেল পাতিছে ইমানখিনি ডেকা যুৱক যুৱতীবিলাক যিটো ইউথ ফেষ্টিভেল তেওঁলোকৰ যিটো পাতিছে বা পাৰ্টিচিপেণ্টছ কৰিছে তেওঁলোকৰ মোৰ ফালৰ পৰা বা যোগদান কৰা যুৱতীসকলৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে কাৰ্বি আংলং মিলি প্ৰীতি সকলো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা ভাষী আমি একেলগে বাস কৰি কাৰ্বি আংলঙত এটা নতুন দিগন্ত ৰচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ তাৰ কাৰণে মা দুৰ্গা আমাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ আশা ৰাখি সকলোলৈ নৰবাৰ আকৌ মা দুৰ্গা আশীৰ্বাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাই মোৰ সকলোলৈ কাৰ্বি আংলং ৰাইজৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ Kadang elemen rupsing teron nili Choteng MBC Constituency Karbi Anglong Termas Council EM non ningkan suri ningkan kriser cap atau ningkan apan non kebang tubom lato
Durga Puja lo ba kudu tu bong lu puja ke pang lu pe ningkan siang bong kado be ing samjen ing sam dok pen ke dolong ya pan apen botol bukan ke bi ya pan kado be rat dat au ko pran mesen pen itu ke ya pan ni li ana mano sordom lo apa adun tu bang matang jutang doko ko posi itum ko tang se pe chan pon ya pan itum an kan wang son dak tha itum Karbi Jurnal Festival polo habaramai posi no ke irpono soalong tin habar malong ta Jurnal Festival sono ke do pon la so jutang pecan pon japan ka do bi klem pon ke dampon aputha ke jeng peng juran anu se tu jutang pecan pon ke klem pon ke dampon hot asu te opran mesen ka do bi achupate tum la peng ke lang ke caria atuma ta opran mesen pen so japan anu se jutang itu prang pon japan dan wanta itum ke do bom son son non ke wang te mong ta mesen pen tumpo papa jun japan si ni li ana mano he lu me la pen jodom Nili Kopli BDC chairman asi nili pini pen nonda Karbi Anglong Karbi Youth Festival lapen Durga Puja ketoponji non ke wangi tarik open tarik kena cap an doji asi lapang sopan nili da kute Karbi Anglong arara phan non Kewanji Karbi Youth Festival, Durga Puja, Bangso, Durga Puja Pan, Nili pen, Nili katu kabiara pan, Arna Mahir Jume Hanglo, Ate Bangso Karbi Youth Festival, Jurnal Festival, Lapen Durga Puja, Duwe Chebong Charbo, Ave Pin pen, Bangso Sonia Hormu, Ichun Pon Pame Jiapan, Nili katu kabe Arara pan kacitu tunjia pan pilihin pen kado we arara pan chuli pon Kardo Chloride Unisex Beauty Parlor hin pen warsai kemi kipipon lasila sono warsai kemi along ninghangatum ali chuan dunik tha warsai kemi laki chiklu jontro ko pan kapamada seke piponji lasi apor panhok he pin pen Chloride Unisex Beauty Parlor along patebok damiknon rong parpi rong berot near Iron Bridge dipu Karbi Anglong Lasilan Soseka Chini Le Thojia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious one year now. Here's everything you need. Groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihina mobi puthot birta long wangthulo Uttar Borbil Police Outpost ki parlo angkang Center Bazar pen Damchot National Highway 36 towar pia long pen Rensing rong pia rong kachileng atowar kachetok malom pen inut ri kachi rungtang UPLA klem bang pula pen ajir po phantang ka ke hangalam pen preni bhai ke thom ani gang samapor malom police are deng kaching nang birta pherang ke rastam topi pen birta nang pale Center Bazar pen Damchot National Highway 36 atowar pipen Rensing rong pia rong kachileng atowar kachetok adung malom kido inut chojor chulang klem bang puwa phantang ka ke hangaputhak police aphan lam hoi ki pia teng pen inut rikachi rungtang UPLA klem bang aphan kinep kang nang lapen inut rong asor kachilang
rabajir po phanta police atum kinep tang na birda longdun ceasefire hoy pine ako demand kori ase je না স্যার আমারও মানে ডিমান্ড করে না কি কইছে যেটো মানে আমি মানে কেমন যাম বুলি মানে ডকমুকৰ পৰা আহিছিলে তো মানে একজন মানুহ মানে কি তাত মানে পইচা খুজিছিলে তো ফ্ৰেণ্ডছ মানে পইচা যদি আছে ক'লে অলপ মানে সহায় কৰক আমি মানে কেমত যাম আমি তেলো নাই তাৰপিছত তাত মানে ঘূৰি আহি আকৌ সেইটো পইচাটো ধাৰ তো সিয়ে মানে ইয়াত মানে থানাৰ মানে পুলিচ কাৰণে মানে মাতিছিলে তো মানে পইচা দিয়া সময় আমাক আকৌ মানে এৰেষ্ট কৰি লৈছে আৰু ধাৰ দিলে আকৌ পুলিচ কিয় মাতিলে নো নাই মানে সিহঁতে কেছটো দিছে মানে 10,000 টকা পইচা ডিমাণ্ড কৰিছে বুলি কৈছে হ'লেও আমাৰবিলাকতো এতিয়ালৈকেতো মানে ডিমাণ্ড কৰা নাই আমাৰবিলাক এই যে সিদিনা যে কিডনেপটো হৈছে এইটো কি জানে আপুনি এইটো কিডনেপটো আমিতো একো জড়িত নাই অকল মানে সেইটো মানে কিডনেপ অকল মানে আমি SIB লগত আমি জইন মানে কৰি মানে 2 দিন 3 দিন এনেকা মানে বিচাৰিছিলোঁ আমি আমরা সারেন্ডার হয় না সারেন্ডার এটা কি কেম্প থাকে ডিটেইলস কেম্প থাকে হয় ক'ত আছে কেম্পটো বলে কথা তাত কিমান কেডাৰ আছে তাতে এটা বৰ্তমান 65 Rikichi Rungtang UPLA Klempang Pulake Bolpathar Police Station Gipardo Maya Rong Amekar Sartaro Asopo Samson Taro Ata Inkoirapli Lapen Haurakat Police Station Gipardo Tarabasa Sarthe Rong Hang Amekar Papuram Rongpar Asopo Mochari Rongpar Ata Thomke Prahini Pusi Pang Theklo Bengaluru along Prekja Masai Kachongda Dam Karbi Atum Kacharap Kachiri Thekjia Panpu Akemang Pen Bengaluru Karbi Society Atum Pen Patir Piponsi Prehiniani Mangalore KR Puran along KR In Hotel along Ndengsil Kep Aningkan Isek Ame Pikangni Hum Sing Timung Pen Mai Jipahin Puponsi alang Lipenamat Aluhi Kapachini Mai Ki Phalam The Kijai Penang Parta Kidengalam Theta Mejai Arnitili Siapor Pen Kichengamaya along Alhisar Poman Pen Dibrugarh University Court Pen Council Member, AUDC Social Advisory Convener Mate, Thekarcha Banglong Singh Teron, Alhiman Peng, Northeast Welfare Association, Karnataka Chunbang, L. Singson, Bengaluru Tiwa Association at Chunbang H. Armstrong, Rongmon Ronghang, Lapen Kaprek Man Kidotum Chitongdun. Ki aprang Bengaluru Karbi Society Amepu Malong Tisubensi Bengaluru Along Karbi Atum Kidu Kiching Angpada BKS Kiseng Penon An Apugi Mo Than Pajemi Pon Apitu Karbi Atuman Ningalong Chipiji Pan Pusi Prekjam Kitekason Chipaklang Penangpada Kipat Hoyu Patupon Karbi Homate Methalang Ripen Halloween Along Rialong Dodang Sita Methalang Dang Jupat Kesetin Nedajok Maya long Methang Karbi Pending Sumpot Pending Si Alilalon Pedrong Aje Katalon Mesen Pen Kapachut Ponapir Hidulong Believer Eastern Church Satgaon Diocese Penchpatir Piponsi Prenify Hinia Mate
Ganthi Jaintia ni pacheton dun si South Gaon Hitialong cleanliness drive ma deka pangthir asai ki claim pon abirta nangle. Labang so jai megalong South Gaon diocese chun bang Reverend Thang Ho Dimjel daikon topon milik daikon Andrew Langni lapen Dokmoka district chairman Bibel Hansi chun bang Sir Sing Sing na lapen Reverend Nogen Kiling Reverend Himari Teron Reverend Thomas Singleng Pastor Ken Sing Rong Phar pen Danglok Pinangan Pastor Missionary tum chirap chito dun si cleanliness drive ajai mek mesen pen kapachun pon abirta ribdun long. Karbi prime time ang kila pon sikang ton pigla tumit hakmi kurwang tu.